Hello guys and welcome back to my YouTube channel Bor Family. Welcome to my cardom don marli tum athe pini people sin ning arong red ma butang te hedi don marli atum nilita non ke phone elo athe nili people si video vlogs one me pin ma butang te hedi don marli tum phone heno da yoni sin nili video shoot long ne dala lapen video one long ne dan don marli tum video ka an beta 1 month ma te 15 days ma 20 days ba ke dobo man ti di nang sum thame nili channel long video lang long le pin da lang le pin ma te di lasi don marli tum non pen ke vlogs ki wanji hansi bor ipo la pen phone na doelo don marli tum phone hedi ni phone heno da khala aban mange hedi amar ni phone ka frek chinam thelo la non shoot bom a camera ke lage yo clean ma clean ke Realme C55 don marli tum Realme C50 C55 a camera pen don marli tum yo koson la camera me ma heno clear ye ma kado ga vesta me last bang so video comment nang pi khade ye nan ge clear pic an oh im hang na yo lang mi pic an nan ge yo man hedi clear pic an camera hedi Realme C55 don mar tum 64 megapixel la si don mar li tum hedi non ke vlogs lang pon long ver pon lang ke la pen ge hedi non mang ke man hedi unboxing la bang so Realme C55 unboxing si video nang tum hanam paklang lang mati di lasi na ba so video stamin nampak lang po lasi to pini bangke mane di nili bang so video kamana bangke nang tum han nang ke than lo mane pi possible vlogs on me pin ma tang te nili phone hiron dak mati di don mar tum phone hiron dak join si vlogs nang wan pilong le dala non ke phone de elo pot vlogs nang wan pi po la pen video continue nang lang don ma kan ko istame lasi subscribe kilan tum dam subscribe no la pen hakimi bang cheng tum stame subscribe no la an je support siro nang ilikar bi jan lasi non mangke vlogs nang wan pi wer po nang ke than lo don mar tum lasi to ta bye bye mo next video long ni tang thang nang de hok